Svaka božićna priča počinje pripovjedačem. Tako će i ova. Naša priča počinje prije nego što bijaše godina nova. Našem Jakobu u krevetu, mamurnom od srijede, desna ruka u gačama, osmijeh na lice dovede. Ali ne slutiše Jakob, koga posjetiti pođe ovo kasno doba, sa zelenom košuljicom i rogovima od soba. Kuc, 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 čuje se. Ustane se junak naš iz bajke, u spavačici njegove majke, i krenuše da vidi tko li mu smeta, u ime Boga sveta. Kad vidje rogove na glavi i kuštravu kosu lege svoga. Još sam tu. Sjedi se, Jakobe, zašto si gol u spavačici? A zašto ne? Pa zašto nam je dosta jedan čečerni štapić? Zašto ti u mojoj kući? Pa šta zašto? Danas je Badnjak, sutra je Božić, trebamo snimiti Christmas special za naše gemištovce. Putaj ga, Niko! Ali dobro Jakobe, nije samo to, ipak je i prvi rođendan Gemišti Universal. Mika, pusti uvod. Jingle bell, 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 jingle bell, 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 Jingle bell, jingle. Pozdrav svim gemištovcima, dobrodošli u One Year... Niko, kad sam rekao pustiš uvod, mislio sam pustiš pravi od ovo stranje što si smiksao prije videa. Dobro, i šta ćeš sad? Ne. Tako je, stolovi su se okrenuli i ti nosiš ove gejaste rogove, neću to više nikad nosit. Izgledam ko totalna budala, ja sam prošle godine nosio, bome ćeš ti ove. Ding dong, ding dong! Godinu dana Gemišti Universal! Yeah! Pozdrav svim Čekaj, zapam je prst u papu. Pozdrav svim gemištovcima! Više se nećemo predstaviti nakon Ja godinu sam dana. Jakob CSJ! Ne, ti si otpušten iz Gemišti Universal. Uglavnom gemištovci, prvo bi vam se jako htjeli zahvaliti, mi da smo već napravili video zahvale. Znači, prošla je godina dana od našeg prvog video zapisa 10. prosinca, kako brzo vrijeme prolazi. Ovaj tu video što smo napravili ima 1000 i nešto viewsova, što ono, nevjerojatno. Mi smo šokirani. Da, jako smo šokirani. Roditelji su ponosni na nas. Da, još smo šokirani što ovo sranje što smo izdali prije nekoliko tjedana. Opet smurina. Jedno smislili tekst. Da, ovo fucking jurac već ima skoro toliko viewsova što ono... Znači, uglavnom, jako su vam zahvalni, to smo već rekli... Ja sam najbolji pjevač. Ali uglavnom, evo zašto ste sad svi ovdje, mislim, ne znam zašto ste uopće još ovdje. Niko neće gledati. Uglavnom, danas smo razmišljali za naš One Year special koji je ujedno i Christmas special, pošto su naša prva i druga epizoda bila onak jako jedan do druge. Danas smo razmišljali, prvo ćemo malo čitati komentare, a nakon toga... Odgovarati na vaša pitanja koja niste ni postavljali. Da, a nakon toga ćemo možda... Nešto šokantno. Tako je. Vidjet ćete unreleased Gemišti Universe epizode, znači prve epizode koje smo namjeravali staviti, ali nikad nismo, znači... Ja bi sad otišao već snimane sa zatvorenim vratom. prije 2 godine, neke i 3 prošle godine i tako. Dobro, mi možemo početi s ovim. Jako, prije nešto išta počnemo, možeš makniti Felixa, još su uvijek onak ljuti na mene. Jebti kosu frčkavu. Dobro, ovo je puno bolje. Tako. Dobro, možemo. Ok, prvi komentar sranje. Trebaš napisat Donald koji je bio u video zapis, da. Neka dobra istina. Hashtag donirajmo, hashtag pomozimo, hashtag uložimo. To je za naše živote. Hvala, Jan Lukić. Životni uzori, hvala jesmo! jingle bells. Tako je, plesat ćemo nakon svaka 3 komentara. Krađa umjetnina. To je, by the way, najdraža epizoda. Odlično, Mirako. Je! Predobro. Best s hashtag it ever. Ja ne razumijem riječ. Jingle bell, jingle bell. Evo, ajmo vidjeti na našem prvom video zapisu, što još uvijek ne možemo vjerovati da ima preko 1000 viewsova. Napravio sam vam vražije subzova, ima da ih prihvate. Da, želimo zahvaliti Retardu. Želimo zahvaliti što nam radi subtitlese za skoro sve epizode, stvarno puno ulože u to vremena. Ne znam ime. Da. Vidio sam susjeda kako drka na dobro, sad ćemo tu prestati. Jesi li spreman snimanje? Gemišti Universal. Također želimo pozdraviti prije svega Jorgovana koji nije ovdje mogao doći i našeg... Kad ga nismo pozvali. koji nije mogao doći.
i našeg Donalda znate iz Njurca na njegov dio. Molim vas, prestanite ili samo nestanite. Danas imamo spremne 3 Gaming Tuners epizode. Prva je snimljena prije 2 godine, nije nikad uploadana, nije trebala biti uploadana, to je kao početak. Da, početak neke Gaming Tuners ere, zapravo je prva bila. I onda imamo 2, debljina i rođendan, koje smo baš namjeravali staviti na... Rođendan je moj. Da, bravo, Jakobe. Na YouTube, ali na kraju nismo, ali bilo je prezastarjelo, neke nam se šale nisu svidjele, mislim i onak se nikom ne sviđaju naše šale. I uglavnom zvučao sam kao... Ali ni vjeverice, pa ono... Počinjemo. Gaming Tuners, ovo je bio bivši. Ako ne znate ko su Mogzovi, uglavnom, Mogzovi su bili... Bezmogzina čudovi, šta je? Da, ako znate ko je Bezmog, su onak glupi znanstveni što su to u zimskoj otmici, možete pogledati epizodu. Pogledajte, molim vas. Da, uglavnom i on ima neka papirnata čudovišta i drkali smo s njima sad vremena. Uglavnom, traje 30 minuta. Dobro. Uglavnom, mi sad moramo prvo pripremiti za napad tih papirnatih čudovišta, ne pitajte zašto. I sad idu naše takozvane seksualne pripreme, odnosno pripremat ćemo se za taj njihov napad. Sad je takozvana seksualna priprema. Izgledalo pripremaj, nije sad to ponovno. Ovo je moja, ja sam Nixon. Ko bi rekao? Opa, sam mali upozor. Oh! Yeah! Jakobovo seksualno Aj, pripremanje. glazija. Jede Jakobovo. Seksualno pripremanje. Ne, za efekte pa moramo vikati u pozadinu. Kuto kralja. Ja, kak je ovo svim, znači, držali smo mobitel i drkali si 4 sata ovako, ne mogu ovo gledati. Dobro, ovo je debljina. To dobro. Što se radi? Da malo prepričamo radnju. Započinje s Jorgovanom, našim dragim. Ajmo malo gledati. Mama, ide se ja skejtat. Evo seksa na. Imamo za vas epizodu koju imamo veliku dilemu oko ove epizode. Ja želim da je stari, on zvuči ko gej pa neću da. Zove se rođendan. Jakobov rođendan i ja mu pokušam naći dar za rođendan. A meni uopće nije rođe, ups! Jako je dobra epizoda, znači jako smo zadovoljni. Jedino je problem što je moj glas malo... Fucked up. Znači počinje sa Epic Chaseom. Upravo sam bicikl. Uglavnom biciklom dođem do tome. Do Jorgovane, pričam se. Došao sam sad do Jorgovana, ono samo totalno nije mobitel koji snima. Sad sam došao do Jorgovana, koji će, uglavnom s kim ću pokušat naći poklon za Jakoba, koji je na striptease tečaju u Zagrebu. Tako je, pomno smišljeno. Bili smo na drogama prije 3 godine, 12 godina. Sad je naš najveći neprijatelj. Pam, pam, pam! To je Kobasica sa Bezmogzom. Sviđa mi se Kobasica kao neprijatelj, mislili smo ga uklopit, jer on bio u svim epizodama. Ima vrlo jaku karizmu i dobar karakter. Da. Uglavnom, oni nas sad žele sabotirat iz nekog razloga. Dobro, ne želimo vam se puno otkrivat. Uglavnom, ako sad kažete, 100% sad si mislite, neću gledat ovu epizodu jer nema Jakoba. Ja sam to pomislio, priznajem. Zbog toga ima Jakoba. Tako je. Ne, dovoljno je cringe. O moj Bože, Jakob, znaš koliko te tu... Dobro, ovdje ćemo završiti. Ovako, u komentarima napišite želite li vidjeti ovu epizodu jer ja ne želim staviti. Molim vas, recite da želite, samo naštetite. Da, svi mi žele naštetiti. Komentirajte želite li vidjeti, recite želimo rođendan ili nešto tako. Ako ne pišete drugče, ne vidite. Dobro, idemo mi nazad našim komentarima. Dobro, sad se vraćamo čitanju koment. Jakobe, mičite s mobitelom. Ček sam odlo... Evo ga. Dobro, neko nam je odmah sad već, neko nam je komentirao. Ovo je popularno.
Dobro, znači komentar od Jakova Anonimusa. Molio bih gemištovce da zamijene kape. Čekaj. A ništa, niko moram slušat šta gemištovci žele. Meni to nešto sunce. Zašto to je Jakov? Pa ne znam, Dobro, još pitanja. Jumbo, pijete li alkohol? Ne, zapravo ne. Zovemo se Gamišt Universe, ne pijem alkohol. Znaš šta? Ne pijem alkohol, ali evo, sad ćemo prvi puta na Gamišt Universe, prvi puta u životu, za ovaj one year special probati Gamišt. 2 hours later. Dobro, Jakobe, za još barem godinu dana, za uspjeh Gamišt Universe i sretan Božić. ovo je ovdje. Gamištovci, došao sam vas na guze nagraditi. Nadam se da ste bili. Djede! Rudolf! Bili smo dobri. Ja su lesti. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Merry Christmas, you filthy animal, and a Happy New Year.